Ki te whaiau ki te ao marama. Ko te kore hiko te aukatina o ngā rori me te waipuke te hua ki te ika Māui nā te marangai me te hautugitugi. Kai te whawhaiururoa James Shaw mo te tūranga kai arehi takiroa o te rōpū kākāriki, ahakoa I pōtihia ia kia puta e tana rahi. He noho marae mā nā rangatahi I hauraki I tuwhera tatau atu ki tētahi pirihimana, nāna rātau I āki kia whai I te ara tika ana mata. E tēnā kau iti, e tēnā kau pono, rarau mai ki te ao marama. He hau titi pārera, he āwha hoki I tau papatu I te ika Māui I ngā pō, ka I te neke whakatetonga te marangai. Ko tahi rau mirimita I heke ki te papa ki te tai toke rau I ngā haora rua te kaumā whākua hori. He pou hiko kua taka, kua waipuketia hoki ngā rohe, nō reira kāre he hiko tō ētahi whare. I rua nā kura o rātau tatau kua katia I te rā, tuatahi o tēnei wāhanga hou o te tau. He kōrero whakatūpato mo te patapata ia whākua puta mō tāmaki makaurau, hauraki, te moana toi, te tai o aorere me te tauihu o te waka. He wāhanga o te rori masua toru te kaumārima I waina I o Pōtiki me te kaha I ngahoro ki te awa o motu I te pō o te Wenarei I tērā wiki. I te katina o Tauarori, kai te noho taratahi etahi o ngā hapori o te rohe. Kai reira tā mātou karere a Muriwai hei I tēnei wā. Kia ora Muriwai, nā kai te taha rāwhiti o te moana toi koe, kai te pehea nā whānau o te rātakiwā? Ai, tēnā koe e peata. Ai, kei konei a hau ki ringa I ngā rori o te whānau apanui, ki raro I honei I te hiwi, te wahanga e whakatikatika ana I te huanui tori te kau mārima ki te wahanga o te motu. Ka tahi anō kua whakaronaki I te wahanga I harapaki I tērā wiki, engari kei te koke tonu ngā mahi. Ana I ngā rori o te whānau apanui. E tūmake mātau I te rori I te motu. E hoi anō he waia mātou ki te katinga o tō tātou rori. Te mea ia wā hara mai te marangai ana, ka pērā te rori o te whānau apanui. Nā te aukatitanga o te rori, kaore ngā whānau I tāia te haere ki te hokomaha. Engari kua tahuri rā ki ngā hua kei mua kē I a rātau. Me ki pēnei kāre mea hau ki a mātou, tiaki a mātou anō. Nō reira, haere tonu tēnei kaupapa, wetahi o ngā whānau ana haere ki te hi, haere ki te whakangau pāka, whakangau tia, wenei mea ana ka tohe toha ki ngā whānau ai roto I ngā hapu o te whānau apani. Kua whiwhi nei whānau ki ngā raumi e haumaru ai te noho I tēnei wā, he oi, ko te karere ki ngā whānau kei waho I te takiwā nei. Kei konei mātou me ki ngā kaimahi o te rūnanga, ana e tautoko ngā whānau e raruraru ana I te kāinga nei. Hoi no I ngā whanaunga kei waho, kei te pai wā koutou kuia kraua, me ngā tamariki mokopono o te kāinga. Hei te ono karaka tūwhera hia te huanui anō ki ngā waka. Muriwai hei, te ao marama. Kai te whawhaururoa James Shaw mo te tūranga kai arahi takirua o te rōpū kākāriki, ahakoa I pōtihia ia kia puta e tana rahi. Engari, e ai ki tētahi kaimahi o mua I tana tari, he tohu tēnei I nā taumaha kua taha e noho whakaahuana nā mema. Ko nā kōwhirina pōti kai te whakatata mai nō reira me tū tika nā kākāriki. Anei tā mātou karere tō rangapū a whatitiri te wake. My job is not done. Ahakoa ngā wero ki tōna tūranga kaiarahi I toka te tū o James Shaw. I am standing to lead the Green Party into the next election alongside Marama Davidson. No ngā rangi whakatā timata e ngā tau kumekume mo te tūranga o te kaiarahi I tōna kore whiwhi ki ngā pōti whitu te kaumārima ōrau mai I ngā āpiha o te pāti. Nā whai anō I tere mā harahara te kai whakahaere matua o mua o te pāti kākāriki, a Tory whānau. I say it's shocking, but in many ways it's also very healthy. I would say it is not clear
if the vote represents the view of the party, because it was a delegate-driven vote. Aha kua tēnā, e harai te mea ko tēnei te wā tuatahi kua tohea ia mo tōna tūranga, kua rongo ke ia i ngā amuamu a te pāti i mua. It does feel like the writing was on the wall for this. There's been quite a lot of talk about James Shaw maybe being a bit centrist for the Green Party base and for Green Party activist wings of the party for quite some time. There have been signs and concerns, and we've acknowledged those concerns and share many of them when it comes to taking action on climate change and having a stable planet for our mokopuna. Ko tētahi o ewa kai whakatutu, me mau te pāti nokia te anau tui ono. No ngā rangi tata nei pātai hia ia pena kua eke te wā ke heke a Shaw i tōna tūranga, hei tāna ma ngā mema ke taua kōwhiringa. Ia te taika pēra ana e tahi nā amua me nā kōhimi, me nā re kiare kare paku aha kia. Eno ko te me nui, ke kaha tata ki te whai i o mātai nei rangatiratanga o roto me ki. E harai te mea I mau wā Shaw ki te whakamahara ke I ona pai tawhiti kua tōia mai kia tata. The fact that we now have an enduring settlement on the direction of climate change policy is historic. We're one of the only countries in the world that has got the 1.5 degree temperature threshold baked into our primary legislation. Hore kawa no kia puta he whakatau ko wai ka tū ki te kakari, engari hei ngā wiki tata nei ka tuku atu ngā me mai o rātau pōti, hei reira ki te atu, no wai te ihu, ka puta. Whatitiri te wake, te o marama. Kai tua kei nā whakatairanga, kai te whawhai ururoa James Shaw mo te tūranga kai arahi takirua o te rōpū kākāriki, aha kua I pōti hia ia kia puta e tana rahi. Nau mai anō. Kai kānata te pōpa I tēnei wiki e timata ana I te whakareka me te whakatairite I ngā he ōmua o te hāhi katorika, nā rātau nā tamariki o ngā kura iwi take I here kia noho taratahi ai I o rātau whānau me o rātau iwi. Kai te takiwā o te kotahirau e 50,000 nā tamariki iwi take I kahakina atu I o rātau whānau kia kuraina ai. No te rautau te kauma iwa, tai noa mai ki tēnei, ki nā tau whitu te kau, me te whaenga nui, he tūhā tō rātau noho I o rātau iwi, reo ahurea anō hoki. I whakai a Pōpa Francis ki te rere atu ki kānata ki te tuku whakapāha, I te huranga o nā kōiwi o nā tamariki, e ruarau I tētahi urupā matotoru I tētahi kura I British Columbia. E whakapaetia ana ka taumaha tēnei whakapāha ki ngā mōrehu o ngā kura, nā reira ka tukuna e tahi mātana naukino hoki ki reira haerenga awhi. E whakarite ana a Kai Kara France ki te tātā whai atu I te taitara UFC ko māma ki Amerika I tēnei wiki. Ko Brandon Moreno no Mehiko tana hoariri, engari e whakapono ana a Kai ka riro I aia te taitara. Kei Dallas, Texas, tā mātau ake, a pōtaka maipi, e whai ana I taua whawhai. Tēnā koe oti rā tēnā koutou katoa mai I a Dallas, Texas, I Amerika nei. Ai, ka tahi anō mātau I tai mai ki tēnei whenua, o tira I tai mai hoki a Kai Kara France mā. Ko te wā I nāia nei, ko te kaumā tahi karaka o te pō, e pauri, e pango ano a waho, e tino kino ana te wera anō hoki, hoi anō rā e te iwi, anei taku pūrongo. Ko te wāhi o Dallas, Texas, e rongo nui ana mo te whutu pōro Amerikana kaupoi. Elliott into the end zone, he goes for the touchdown. Te poi tūkohu. Back inside, good catch, got the two, Lee Kino, Razorbacks. Engari kua tau mai te hākina MMA ki roto I te rohe nei. Ko UFC 277, ko Kai Kara France te whawhai nui. Kai! Don't blink! Kara France! You know, it's a team effort and I train with world champions, so I feel like that separates me from the pack when I know the standards, I know where I need to be, and that just reminds me that I'm right there. So I'm more than ready to just go out there and get it done, just back myself and just believe. And that's what's got me here. When everyone overlooked me, when my opponents overlooked me, I turned up, underdog, and we spoiled the party. Ko Moreno te hoa kakari no Mehiko, hoi ki te toa a Kara France, ka riro I aia te tātua hou.
ka tae e ia te whawhai mo te tātua matua. I've been working hard, I've had my head down, and I'm 1 week out from winning a world title, so man, I'm more than ready. I've been in a fight camp for not 10 weeks, but for 10 years, you know, and I was born to do this, so I can't wait to get in there and bring another world title back to City Kickboxing. Ai, koe nei te wiki whakatika whakangungu mo ngā kai whawhai katoa ki roto i te whakataetai UFC 277. Kei konei a Nunes, Pena, Blood Diamond, Kai Kara France mā, kua tai mai hoki a Adesanya me te ope taua no te CKB hei tautoko i aia mo tēnei pakanga nui whakaharahara. Hoi anō, koe nei tāku mai i tēnei whenua kaupoi o Amerika, tēnā koutou katoa. Ma whai atu i nā karere o Kai Kara France i te whakataita UFC i tēnei wiki mā te taupanga me te whārangi i pūrangi a te ao Māori News. Hei tēnei rā tapu ka purongohia te whawhai o Kai Rāua ko Brandon. Nā kone atu i te kotahi i rau, nā kai tākoro whutupōro o mua, kai te whakawhiu heitara ki whutupōro o te ao, me te ki kāre rātou i tiaki i whakahaumaru rānei i a rātou i nā wharana ki te tinana nā te pākūkū ki te māhunga. Ko tāna kai tākoro, kāre i whakamāramatia nā mōrearea o te roro whara ki a rātou, kāre hoki rātou i tino aro turuki, i tohua rānei i runa i te tika mō nā take rongoā. Ko etahi o nā kai kreme, ko te toko o te kapa ōpango o mua a Carl Heyman o Ngāti Tū Wharetoa, ko pānia e te mate wareware. E whātekau mā toru tau noi hoto na pakeke, nā ko tā Rylands Legal, nā māngai ture o nā kai kreme nei, kone atu i te kotahirau e waru te kaumarima nā kai tākoro whutupōro o mua kua tuku tono. Ko te whaina o nā kai kreme, he pare mata moni, he rautaki mahere hoki, hei whakahaumaru, hei whakamātautau anō hoki nā kai tākoro o mua, o nā e nei hoki mo te mate roro. He rōpū rangatahi no hauraki i tai atu ki te marae o Tirohia i Paeroa i nā hararei o te kura. Ki reira, ako wai i te ahurea Māori me te oranga. I tū whera tatau atu hoki ki tētahi pirihi mana, nāna rātau i āki kia whai i te ara tika anamata. Kai a tāmati te anana na whakamahuki. E whitu tau e Jacinda karaiti ana i ringa raupā ana i te hapori, hei pirihi mana wahine. Hei ko tāna, ko te āhenga nui o te kaupare i te kino, ko te whakatauire i te tika, me te arataki i te hunga taiohi, kia puta ihu, pau te kaha. I hope that they come away with a sense of like a little bit more of a fire burning for their culture, and those positive connections, even to the staff, you know, like we've got a team at Te Korowai, the Waitapura team who work with youth, so even if the kids come away from it knowing that there's people that they can reach out to if they need anything. E ai anō kia Jacinda kaore ngenei pia kia paku mōhio he wahine pirihi mana tā namahi. Hei tāna me whakatika ngētahi o ngā pōhehetanga mo te ope kahurangi o ngā pirihi mana. And I hope that they come away with a better understanding of what police do and not that the noho was about the police, but just I hope that that was like a nice little touch for them to be able to kind of see police in a little bit of a different light as well. E rua tau ki muri nei i noho taratahi nei taiohi i raro i te here rāhui ma te kowhiori. Ka mutu ko te katoa o ngā akoranga i oti marunga i purangi. Kei ngā tumu! Kei ngā tumu whakara! Kei ngā maru taupua! Kei rā te mai oha! Akāti ko te hia nui o ngenei mā tātahi, kia tū anō ai he wānanga, e ngā rā whakamutunga o te wahanga tuatoru o te tau. Tāmati tiananga, te ao marama. Ai tā te rōpū whakamaru o Water Safety Aotearoa, he tau kino rau atu i tērā tau mo te maha o nā aitua Toromi. Iwa te kau nā tāngata i Toromi i te tau 2002 te kau mātahi, whitu te kau mā ono o rātau he tāne, te kau mā whā nā wāhine. He tāne Māori hoki te nuina o nā kai kauhoi me nā kai ruku wai i Toromi.
He ai ki nā ki tēnā, ko te huna ririki kai raro i te 5 tau i aitua i waho atu i te kāinga, arā ki nā awa ki nā roto me tētahi puna wai manawa. Nā ako tonu nei, ko tā Brian Tāmaki ki nā pirihi mana, ka haere tonu nā poro tū i nā mahi a te kāwanatanga ki Tāmaki Makaurau. Ka whai kōrero mātou i te pāti Māori mō tēnei take. Tauti mai anō. Te kau mā ono nā matenga i te mate korona e ripua tahiana e te whatu ora i tēnei ahi. Nā kua kake, kua eke te tatau o nā matenga tūroro mate korona katoa i Aotearoa i nei ki te 2 mano mā ono. E 1 mano i warau te kau nā tūroro mate korona hou kai nā hapori i tēnei rā. E 8 rau e 3 te kau mā ono nā tūroro kai ro hohi pera, e 2 te kau mā whitu o rātau kai te wāhanga whā o mōmō. Nā kia huri nei ki te kai arahi takirua o te pāti Māori ki te whera i nā kaupapa o te rā. Rāwari, nau mai ki te hōtaka. Nā, ki te Aotearoa pū, hea ho whakaaro mo James Shaw, hei kai arahi takirua, te mea hei kai arahi takirua hoki koe, hei mini tatake āhuarangi hoki. Tā makare, mai ho mā kākariki anō hoki o rātau whakahaere e kōrero. Engari ko taku mōhio ki tangata nei. He tangata e whai kaha nei ki te mahi o na kaupapa. Engari kai atu kākariki tonu wā rātau whakahau. Nō reira ka wai ho rātau ki a rātau, te mahi o rātau mai. Arako, ko mātou atu pāti Māori ki a mātou. Me pēra pēra taku pōro. Nā kia huri ki tōro he nei ki te tai rāwhiti te mea ko kaha patua nā rori ki reira nā te riri a tāwhiri mātea. Ko te mate kēra wiri mā era rori ana he tai ai te puta i te rohe ne, te kuhu atu ki roto rānei, kai te pēhea nā kai noho o reira. Kei te pai i tēnei wā, i nā wetahi taimaka tare te wehe wetahi taimaka re tare. Pōpō ka heke mai te ua, ka tino marangai ko nei, no reira ka hua raru. Kei te mohe awa wetahi o mātou pakeke, ina kei te haere ki ngā hohi pera a pōpō, kei te tini hea wā rātau appointments, kia tare anō ki rātau te whakatutuki. No te mea a pōpō ahua ki kinoke, ngā rori ahua kinoke te heke o te ua, te marangai ki tēnei moka. No reira, kei te aroa tunu ki te whānau nei, no te mea kei te rangi rua tunu mātou, heaha me na ka taria te wehe, me na ka rea taria te wehe me no ki te kāinga tunu. Koena hoki te whakaaru tēnei ua. Especially mo nā pakeke kei te haere ki ngā hohi pera. Eki, State Highway 35, anō rai te rongo nui o tēnei rori. Ngari anō te kanu. Engari pēhea nā te huna oho tatara kai te mahi i reira. Ka pēhea e hari nā kai kia rātau i te mea kare tae te haere atu ki nā whare toa ki te tiki kai e nā kai noho. Pēhea te hunga noho, te hunga oho tata? Ko te mea pai, wetahi taima ka tukuna. Ka tukuna ko ngā rongoa, ngā wakamau rongoa, ngā wakamau kai, wetahi taima o te rā ka whakaitia. Ngā tangata mau i te gas, mo ngā whare mo a rātau umu, wera tua hua tanga katoa, te traka penihana, penihini nei, traka penihini nei, wetahi taima ka tare, engari wetahi taima ka aukatingia, kia tare anuki ngā kaimahi te mahi o a rātau mai. Ko tahi ana he te pātai e toi ana i rāwari, te porotehi a Brian Tāmaki nā rā whakanā. O whakaaro? Kei te tautoko au i te āhuatanga o porotehi, engari ka rea tautoko i te rā kaupapa. Te anti-vax wera atu āhuatanga katoa, e kore rawa au tautoko i te rā. Engari, kia tūpato tātou. No te mea ki te aukatingia tēnei tu āhuatanga te porotehi, ara kai whia mai tātou te iwi Māori roto i ngā taumaha ko hipa. I porotehi mātou mo te whenua, i porotehi mātou mo te takutai moana, mo tō tātou reo Māori. Wera atu āhuatanga katoa, me pupuri tonu. Kia tare no ki tātou te kororo ki te kāwanatanga i ngā mea kai runga i o tātou ngā kau. Engari te kaupapa i kawe e Brian Tāmaki mā e kare o tau. Engari, kāre i te aro ki nā ture, no reira me here ia pēr ki te whare here, kai aro tika ia ki nā ture?
Kei te pohe o rātou ki ngā ture, he pera no mātou, ahua iti tonu ngā whakahaere i roto i o mātou hapuri Māori nei. En he mea ngau kino. Kei te ngau kino te rātua ahuatanga i a ngai tātou. Ko tini ngā tikanga kairunga i o tātou marae, nā te aro ki te ture. Nō reira, ko tāku ki te iwi e hi koe haere ana, kia manawa nui ki te kaupapa. Kia tarinoki te whakaora i o tātou pakeke, kia kaua tātou e mate pera no i te rua mano ko mate i roto i ngā rā, te kinga o te rua mano ngā mate i te mate korona nei. Nō reira, pena pēta ko kōrero. Ko tēnei mahi, he mahi haumari. Ko tāna mahi, he mea tūkino. Nō reira, ka reo te tautoko i te rā kaupapa. Engari, kei te tautoko tonu au i te āhuatanga o te porotehi no te mea, kei reira ke te oranga mo te iwi Māori no te ngā taumaha ko ipa. O tēnā whakamārama mai, he hana tuahu o Brian Tamaki kāre koe i te rata atu? Ko te āhuatanga, kei te haere tuni te āhuatanga i whakatūngia ki runga o Pāremaka. Kei te rongo atu awa hau i nā kōrora i puta mai i Pāremaka. I te porotu i tūki reira. Nō reira, ko tāku kei hea te reo o te oranga o a tātou pakeke kia kore e pāngia te mate korona ki a rātou, especially nā mea kei te māwiwi. Kei hea wēnā kōrero. Pai no, mena kei te kare whakaitia ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga, e te kareo rauran. Engari, mena ka tūkoe mo tētahi kaupapa, kei hea te oranga mo tō tātou iwi Māori. Kei hea te oranga mo a tātou tamariki mokopuna. Kei hea te oranga mo a tātou pakeke me te hunga e māwiwi te ana. Kei hea te oranga mo e rātu āhuatanga. Ka pai rāwari, kua pau te wākia tāwai nari tēnā koe wau nā kōrero. Te orara. Nā ki nā tohua tāwhiri mātea i nāia nei, ko te matapai ka mao te ua ki kai tāia. He kōrero whakatūpato mo te patapata i āwha ki te nui noa te ika Māui āpōpō, he haupā ki hiroa tisi pārera nei te hanga, ka papuhi hurinoa nō reira kia tūpato tonu ki ngā rori. Heke i hoki te whanganui a tara ka ua i ētahi wā e nari kia tūpato whakatū me o tautahi i te kaha heke o ngā roi matarangi nui ki ngā rohe. Tā huna he hukarere te matapai, he rangi makariri, he rangi māku hoki ki Waihopai. A kā te koena tā te ao mārama i tēnei pō. Tēnā toro atu ki te taupānga, te whārangi ipurangi rānei a te ao Māori News mo te roa nā tua mātou karere. Nā, mā te waia tā ringa, te whetū mārama nā te kapa o te reanga morehu o rātana wā mātou kōrero e kina ki tēnei pō. E te ti e te tā noho atu koutou i roto i te rangi Māori e. Mariana.